Čišćenje nosa je prva neprijatna stvar koju bi verovatno trebali da krenete da sprovodite sa detetom. Srećom, to nije redovna aktivnost, nego se sprovodi po potrebi. Ono što je loše u suštini jeste što će se ta potreba vrlo verovatno u prvom periodu redovno ukazivati, jer u spoljnoj sredini ima velika količina alergena na koju će dete verovatno reagovati otokom sluznice nosa ili nagomilavanjem sekreta. Nema nekog posebnog pravila, svodi se na ukapavanje par kapi sterilnog fiziološkog rastvora i u jednu i u drugu sluznicu i zakretanje bebe kako bi taj sekret spontano oticao. Prvo rekoh da to može biti proizvod delovanja alergena, ali se isto tako može javiti i u slučaju prisustva bakterija. Te zbog toga je mnogo bitnije vlažiti sluznicu nosa deteta kako bi se potpomogao proces samostalnog čišćenja, nego konkretno vaditi taj isti sekret i uticati na samostalnost organizma da se samostalno odbrani od agresora. Kada pričamo o čišćenju nosa kod deteta, trebalo bi izbjeći agresivne metode čišćenja, a to podrazumeva upotrebu kućnih formi aspiratora za izvlačenje sekreta. Preterana ili nepravilna upotreba ovih aparata može da dovede i naknadno da uzrokuje oticanje nosne sluzokože, što u suštini može stvoriti još veći problem.